in the places that people could never even dream of affording to live, in the places that people could never even dream of affording to live, in the places that people could never even dream of affording to live. Hey guys, I caught a cold, so sorry for my voice. In the place that people could never even dream of affording to live. در جایی که مردم حتی نمیتونستن رویای زندگی تو اونو داشته باشن. afford to یعنی توانایی مالی داشته باشی برای کاری. afford to live مثلا توانایی داشته باشی برای زندگی. I can't afford to buy this car یعنی من که نمیتونم این ماشین رو بخرم، توانایی مالیشو ندارم. بعد این dream of اون آفه باعث میشه فعلمون ing بگیره. in the place that در جایی که people could never مردم نمیتونستن هرگز even dream of affording to live حتی رویای زندگی تو اونو داشته باشن. There's real grief from lots of people that these places have gone to the ground. There's real grief from lots of people that these places have gone to the ground. There's real grief from lots of people that these places have gone to the ground. There's real grief یعنی که یه grief یعنی غم و اندوه. real یعنی واقعی. There's یعنی وجود داره یه غم و اندوه واقعی هستش وجود داره. From lots of people that از تعداد زیادی از مردم که these places have gone این مکانها رفتند to the ground به زمین. Because everybody liked to feel that they were living the dream of LA, the Californian dream. Because everybody liked to feel that they were living the dream of LA, the Californian dream. Because everybody liked to feel that they were living the dream of LA, the Californian dream. Because everybody liked to feel that they were living the dream of LA, the Californian dream. چون هر کسی دوست داره که احساس کنه که اونها داشتن زندگی میکردن رویای LA و کالیفرنیان دریم رو داشتن زندگی میکردن. دریم که یعنی رویا دیگه. و اینجا نکته این متن گذشته استمراری was and were به اضافه فعل ing دار میشه گذشته استمراری، عملی که در گذشته به صورت مستمر اتفاق میفته. مثلا داشتم غذا میخوردم که اون در زد. I was eating when he knocked. اینجا میگه were living یعنی were به اضافه live به اضافه ing یعنی گذشته استمراری، داشتن زندگی میکردن در گذشته به صورت مستمر. And now that's kind of really been spoiled and it just changes the way everybody feels about this city. And now that's kind of really been spoiled and it just changes the way everybody feels about this city. And now that's kind of really been spoiled and it just changes the way everybody feels about this city. And now that's kind of really been spoiled. اینجا گرامری بخوایم بگیم مجهول استفاده شده، اسپول شده، توسط چه کسی مشخص نیست، فاعلش مشخص نیست. that has been spoiled در واقع. حالا این اسپول یعنی چی؟ اسپول یعنی هدر رفتن، تباه شدن. مثلا میبینی ماجرای یه فیلمی که لو میدن میگن اسپویلش کرد یعنی هدرش شد، تلف شد، یا یه غذا که بخواد فاسد بشه میگن اسپویله. میگه حالا این رویای آمریکایی دیگه اسپول شد. اون رویای آمریکایی that refer میکنه، ارجاع میکنه به هم رویای آمریکایی. and it just changes the way و این تغییر داده the way اون راهی اون راهی که everybody feels about the city، اون احساسی رو که مردم نسبت به شهر دادن و تغییر داده.